Ukiona mwenzako anaanguka, mwenzako anahomba, mwenzako anapata problem mvi, usimchekake. Usimchekake juu yenye nampata leo kesho unaweza kupata hata fuade hata double. Ndio maana inafaa tujikaze, tukue simple, tutoshe jalousie. Usifurahie yake isheke ya mwenzako. Juu hata mnatumikana mtu, kisha bana mtosha. Haiko kusema sema wewe ndio utakuwa sasa yeye au peut-être wewe ndio watapatia ile kazi. Na hata kupatia ile kazi itakuharibikia tu juu au kuingia kwa njia ya mzuri. Il faut toujours kuangalia, unaangalia relation yako par rapport na ile jalousie, unatapatia espace, unatapatia place. Pourquoi uko jaloux? Pourquoi uchukie mwenzako? Pourquoi juu mtu anafanya hivi unaona vinakuwa sijui bien? Non. C'est pas important, c'est pas nécessaire. Unapasha jikaza yako, éviter kuchekelea esheki ya mwenzako, éviter kufurahia saa mwingine anaanguka chini. Juu dunia iko terrible sana. Ouais. Alors mimi nina son na hadithi za Nason, twende ku YouTube. Tujiabone, kisha kudia hapa commentaire na ndikinisha jiabone. Ile tu. Na tukutana basi la prochaine, na wapenda sana. Peace.